Ja, ile ning vai ngol tantu tua fi fila nga le wa mo fo ile tantu filo inga ma le sunga le tek malanga o le tantu au ilano ifo o le tai luas fulu tu sanga ya mai sa mo e pi ona nga i mai tono ni usila nei ya wa fo i le Oceania qualifier ya mo le saudi antu le ta longa mafiti fa pe fo i tonga ya ma le si au fa popo le moana pasifika e pe ona sauni tuai. Ja, e sa ili po e o tātou matonga, leo le awha pelea o na maua antu le avanoa, ia e anga i e tue le tamalisanga na o le mole ipu o le trophy, e le dei fo i tu sanga lua whelu. Wha, e whiwhila nganga o le ua whatasi me fo i. Ia, le sunga le te malanga, le whionga ia sua Hesed Ieremia. Ia, e pe o na mafuta mai le divainga o le tātou tautua. Ia, ma loi lo la kōle, e ama lo la kōle kai ia sua, ja, vai antu ia le su tini usi, e fa pe foi ia tia mo lo vai, fale fia ma le fale sala fai. Ja, ma lo le sopo ma lo foi le ona sai mai le vai ngole fefi mai tau atu. E le ili o ngā ki au le yasu. Ia mo i fatala fatu ia lau fionga fonga mua ia lau talenga foi se manu ia fenta wale pa ia o swafa ia tapa au sa longa ia pa perfa fiema fa sala fa ilanga o lau unga e lave manino lave ia ava ia tu langa foi pena e fa felo ia tu le tapa inga maua sa mo tu langa fa lupe ia o lo pa pe ona tapa ia faiva ia mamano le tunu ia fa penu so inga ruenga le nei fo yaso lam tanga o se amunga ruenga le nei va yaso ia mai se ia o lau au e pe ona ia le tunya man Samoa ia si mai au te ro ia e New Zealand nei ma nei le malu o le tautau ia e pe ona o ese mai ma to le vela o ia se tanto watunu pele i Samoa ia e ma nei le malu o le nei New Zealand ia wa malu losi ato to ai foi mal tanto au kapteni ma au ia mai se fe nga ta yo ia mal tanto pulenga ia fie fo ia Ja, en tau fale tonu mai lo ma le reception na le sunga ia sua. Ja, mo le silfia le tātou tunu ia o le manu sa mo juniors. Ia po o alo ia ma tam whanau le tunu ila lo i fol te iluas fol tau sanga. Ia o lo wha pēle o le te malanga mai ele fionga ia sua sua. Ia langa le mai tau wanto le tau wha le tonu le tau o le mele le pe tau wha le tonu ele tātou whilo. Inga, ia e wha ua wia lau samroanga le ringaenga le fiafi. ia te mana te pe ona ele fatandanga se manu le ne foi te mil tapo inga na tunu ko pula vai e masani ai ia so se fai vai tapo ia le tau mate e man manuia Mali. ia fa mo pe ona ia i fo ia le o mai ala u tunya man Samoa ia fatala ula tu ia tanto tunu ia o ia la talata nei ia openi ia il vainga fo pe ona ia no fa stadium ia ina la fatti no talonga ia tanto tunya man Samoa la sa taiao o le tula lima le fia ia la fa perta alo e male awal mana pasifika ia ona so ile mata ro fai taulia ia ma le awal malo te tonga ia la fa perta alo la stona i no fa stadium lava ia ile afo le lima le fia ia pe la ta alo fai taulia le na esa ile se no la junior man Samoa ia mo le ipo la langi po le trophy la fa perta to trace ko tilani ia you lai o le tau nei ia taulunga taulunga fiti me aso tu atu le aso lulu ia o le aso ono le o masina fu mati ia o la fa pe ona sa ile foi po el man malo le fu tam sanga alo fianya lo fatino atulanga pe ona iai ia to ai tanu malta to au le aso nafi ia ma eu foi le lango lango ma tu ma inga el tu fa singo tanto fa mo lango suan ngal bengal tanto ini Lakapi ia ia wale fior fior plestene te telefono la fono ia mai se le office pili man pulenga ia e pe ona ia wa pe se ia le tau mate fa fonga man no le se fior tanto tu ia o le au nei ia ufa Britania pathway ia anga ia toi alu fana ia isi foi au lunga pe on manuma ia on mana Pasifika kala ia ai mai se o te to fit mal tanto man Samoa te to suma lima ia o fa mo na pe na ia ile tau fainga fo i o le tanto
Au tama la rifo lo su tau sangat matua. Ia sa ida sa noa sa ili malo ati ai mo le anga iluma. Ia mai se fa ta wal vala wina. Ia wala foi fa na. Ia o si ida lima fai ma fu al tanto tunu. Ia ile ne fai fai ta o tu langa pena. Ia Lakapi. Manuia ia tanto o ato se manu. Ia man fa fo al tanto tunu. Ia mai se ai ngalo o ti man mu pangai Samoa. Ia le se sio fa manu le tunga. Ia po so na ngase foi na le fiona la fai au ngai ama ilo le fai ngase list time e ona malu lu tele o tau pe ia po le ngisio ai ngai o mai ia e mal tua fa mal mole ia o le tapu inga tato le ngata la sa ta mai se la la sto na ta alo i matonga ia mo le no ia pe lango alum tan fa na wa se tato tunu le junya man samo. Alo sang doa su le ding vai ngole fi mak tong tu fa luana champini ya le tanto under 20s Samoa po le junior manu Samoa ile tam sanga le vale o le trophy i tau sanga ua tuana yantu e ni sio le tanto au o fili atu nei New Zealand ma Australia po le piki uma mai le valo mo tam fa no le tu mai Samoa E o le tau whengal na o le ati na e Lakapi i e tono o tātou tu. Mai se o le maenga na leo avi e wha mawha i a tātou iuni i a moreanga inuma. O le toi na langa le Lakapi mai lava i tono nu mafio a mai se o a onga i a makalapu foi. O le tātou au a mo sila fia se man. I a ua whitwhiri au mai le iwa suma le iwa paseni tono sāpua. I a ai tō tasi i a le alo foi la tunu le whitwhiri ati tono au ki lani nei mo te mata le sunga ia pitone a vito ia ai ole au atoa ia lo fa pe ona fifiria mai tono Samoa ia kapten ia ile sunga ia wali ia lango ia nisi potino matu e pena ta ua nisi alo la tunu sa ai tonu lava o tato au le ila lo i polo sulta sanga ia ma ila to na lo ave ele fa tu tuanga ma le fa moenga le fa ia onga ma tanto pulenga ia mo le fatinonga le fa moe pe ona ia ele matou focus ia malasini autu ia o le foi vai aso mal mea sopo la silsila le tanto pulenga fo ilele i le ofi mai e tonu ia ma le tali malo i fo i ole moana Pasifika i le fa mo pe ona saunti a sauni e chei mo talo ngai eto ia le aunga lava nao au te a seu manu o le saili o alon fa nao e pite mo lunga le malo si fatinonga o le talonga le ngata tino le mafafau ua pe o le silu i tau le ana feangai ma au atunu o lalangi le sa matu awa i toi lipo lalangi man Samoa o lui tau le mafafau ia mai e tele le pesili e le ngata Samoa tia tu ia fa pe fo i ma au le tia wan o lui tau le mafafau e le ngata o le umio na malanga manisi o vaenga e fa pe ona mamafa i mafafau le ngata o tulanga o tamata o e fa pe na fo i pulenga ia mai o le tulanga lana pe ona ia ngalue fa tasi o le tanto ini Lakapi ia ma fatinonga o pathways la ia pe ona ta ua ia lela ia mana Pasifika ia o nisi fo ta alo le mana Pasifika la so taia o la toyo development ale moana o le foi e fia sa ilia va no mai tonu au Samoa e le ngata under 20 ia fa pe fo manu mai wa il tamal sanga le fai Samoa manu mai a Berila se fa no tanto au ia au lava le fini men manu ma ia mai o man ba foi lenga sa ili malo mai ia ni sio alo na tunu pe America ia Melani ia Theodore ia lo malo nga Europa ia ai le wei foi tuna ia mai si alo la tunu le nga ui mai lava le awala nei pe ona tang fai tanto uni so au lava ona nga lu fa tasita to man mona awai e po i lava le filo fa tasi matonga ile mona ia ai pau ava no mo nei time ia tau tanto fa nga ina mal tatau mai lo fa tai e fia tatu ta longa o faini ai ia tatu ta longa ia matonga le te tauna tatu manu malo ai ona sao le ole manu Samoa juniors i le fa mo le i le trophy le ni sanga su o sini au tu lava o le au malo it's based on results and the winner of the game takes it all yeah and qualifies automatically for the trophy so ole au lava man malo talonga matonga ia ai fo ta ua o talonga ia i mai tu atu
ia pe ona fai atu o i tau na man mapa fa wa e taimi a fa le tonu fatara le i ta longa i luma mai ia e ono roll over to the time fa tingo i talo fe taulia so e mo mia lava le tai tu le ai o famni nongal na mo sila fian mano le tunu ia ole man malo la mo talo mo tonga ia ole afa pe sa ili ai mai ole ala le ole fa tala ulat ia ele tapu inga mau sa mo tulanga falupe mana tu ele to e taina i tu tili malo to ilo ti fa tu lalo tapu inga mau sa mo ia wai ia Samoa le tunu e mamala ai e wi ole mamau su tanto tunu ia le wa hanga i mai a tero e motua mal taula ai ma fan ia lo ma tu ne yo lo ele showman Mali. ia tau te ma futa ile aso ta ai me sina so to nai ia mo fa mo ta long tonga ai tau si ta po inga se tanto tunu ia le fa ta mo ma to ko ninga nei i malai o tahu ia lang mai fo ia lu so ia masa o fa pe ona patun silien malai ia mai o le taringa fo ia tama tono le ben ia wa ta ona fai me fo ia fai aso nei o ice bath ia le fa tali vai ice bath ia tono lo fi fiela o ia la wa ku misi la ko ice bath ia ai o sa o le fen me ai kiringi ka me ki se ai o ia manuela tapo inga se manu ia pa ia fo tanto kulenga o le radio Samoa ia mai se ia Samoa yung tulang fa lupe tato toe tapa ilunga le eta sia fa mo le tato junya ma Samoa fa tai Malo fa tai sua ia le tanto mai e tasi pe nei sa no le riva ngole fiafi ia la ngana wa faisi malu lu fo yo le sovili nei fiafi te wa ngase stamatici ia pe fa le tonu tu fo se se le tanto pulenga ia o to mana le riva ngole fiafi ia mui telele ano antu fo i fenga malo longa le nei fiafi ia mi se fa mo le so anta o le antu ia antu le muli panga i le tampo inga Samuel ngante nei New Zealand ia fa pe fo i lalangi anto a wale tau fenga le tanto pulenga ia ma lo mo tama fanda wala tu wa manu ye tele ia la singo to le nei fiafi ia fa tai ia se manu ia o ngo singa kala pe ka ku au ia e fa man pia ia tapo inga tato tu ia pois ia pe mes tu tala ia tu salta po inga ia man mio tapo inga ia to tapa isteme mo ia se fu so i forma ia manuia ole sunga ia sua le sunga ile tai malanga na le tantu au ia pe ona mai mo fa fonga mai le tantu tru le riva ngole fiafi sua Hesed Ieremia ia ole Manu Samoa Junior se pe ona Samoa GI ile Oceania qualifier le amatali le fiafi anta au stemio na tantu le ia o taimio tantu ta longa ia ma au foi ola fa pele ona ta alo ia ma le Manu Samoa Juniors ia le fiafina ta pe ona fa funga tele tantu tro o le malai nai Albany ia le a fa tonu ina ile fa mo ile fiafia ta ia mo tantu uma o lo fa pele ona la nai no show ia fa te fia malanga ti o manga piki o kamikia o ngata yao faisinga alua kwa o ile la ile fa le foi le mkapenga ku le lanche tamaiti na piki na vanga isa o ile malai tapu ia le no fai va alo mo tama fa nau a siu tantu tro mai Samoa